ꯄꯥꯎꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅ ꯍꯦꯜꯂꯦ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏ 5,934 ꯇꯦꯁꯠ ꯇꯧꯕꯗ 865 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈꯤ, ꯇꯔꯥꯒ 3 ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ 13ꯅꯤ ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 24ꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯅꯥꯕ ꯐꯗꯨꯅ ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯁꯤꯡꯅ ꯍꯦꯜꯂꯦ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 24ꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 5,935 ꯇꯦꯁꯠ ꯇꯧꯕꯗ 865 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯥꯕ ꯐꯔꯛꯇꯨꯅ ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯅ 1,913 ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 1,913 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 798ꯅ ꯍꯣꯝ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯅꯤ, 13ꯅ ꯔꯤꯝꯁꯇ, 19ꯅ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯇ, 215ꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯀꯦꯌꯔ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ 133ꯅ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯝ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯀꯃꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯔꯨꯝꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 1,213 ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯗꯒꯤ ꯅꯥꯕ ꯐꯈꯤꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯁꯤꯡ 60,867 ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 43,910 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯥꯔꯁꯟ 3,194 ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯅꯥꯕ ꯐꯔꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡꯅ ꯆꯥꯗ 38.52 ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁꯀꯤ ꯃꯁꯤꯡꯅ 9,015ꯗ ꯍꯟꯊꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 24ꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 865 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 2ꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯥꯔꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯐꯣꯔꯁꯇꯒꯤꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯥ 338 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯄꯤ 333 ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯄꯨꯟꯅ 869 ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 865 ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯁꯤꯡ 1,130 ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯀꯦꯁ 38,935 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ 3,194 ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯔꯤꯝꯁ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯉꯁꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯇꯦꯁꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 38 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯇꯒꯤ 28, ꯑꯇꯩ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯡꯗꯒꯤ 518 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯒꯤ 132 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯠ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 245 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯇꯩ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯃꯁꯤꯡ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯇꯅ 197, ꯊꯧꯕꯥꯜꯗꯅ 82, ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔꯗꯅ 100, ꯀꯛꯆꯤꯡꯗꯅ 22, ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ 9, ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ 65, ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗ 13, ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ 9, ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯗ 18, ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜꯗ 8, ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ 2, ꯅꯣꯅꯦꯗ 1, ꯐꯦꯔꯆꯜꯗ 10, ꯀꯥꯝꯖꯣꯡꯗ 11 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ 13 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 24ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯗꯦꯊꯁ ꯑꯣꯗꯤꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯄ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 13 ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 10ꯅ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ 3ꯅ ꯅꯨꯄꯤꯅꯤ꯫ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯇ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯀꯛꯆꯤꯡ, ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗꯅ 2 ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯠ, ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ, ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 1 ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 10ꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏ 13ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 3 ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯗꯣꯖꯀꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯈꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 13 ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯁꯤꯡ 1,603 ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ꯫ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ꯫ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2022ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯑꯦꯕꯁꯣꯂꯨꯠ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯑꯦꯝ.ꯄꯤ.ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯔꯩꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕꯃꯛꯇꯗ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯦꯜ ꯂꯣꯀꯦꯟꯅ ꯆꯤꯌꯔ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯣ ꯏꯕꯣꯕꯤ, ꯁꯤ.ꯗꯕ꯭ꯂ꯭ꯌꯨ.ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯒꯥꯏꯈꯥꯡ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯦꯝ.ꯄꯤ.ꯁꯤ.ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯇꯤ.ꯑꯦꯟ. ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ, ꯑꯦꯝ. ꯑꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ, ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦ ꯈꯔꯗꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯁꯤꯟꯕ ꯂꯩꯕꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯀ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯔꯒ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯒꯨꯝꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯂꯥꯏꯆꯠꯀꯤ ꯇꯝꯊꯤꯔꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤ ꯈꯣꯡꯐꯝ ꯆꯦꯠꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ, ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯅꯪꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯃꯆꯥꯛꯁꯤꯡ ꯄꯤꯍꯟꯅꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯛꯠ
लीसिंग अनि मंगा की मखादा अमरी लेंगा के स्पॉन्सर स्कीम की मखादा पांगबा याबा मतेंग पांगबा कोविड विक्टिम्स की कंपनसेशन पॉलिसी सिंग अमदी आनदगी लाइसत थेंगना पंगमदुन लेरक लैरबा मक्तदा कर्फ्यू सांगदोपी वखलोल करिनु आइप लेंगा बसंगदो अनबा यावरी आतई पॉलिटिकल की ओइब वरेप सिंग की मनुंगदा पार्टी मनुंगदा हौजिक लैरिबा पॉलिटिकल की अवोनबा असि येंगलक पार्टी पु हेना मपांगल कंखनना होनबा वरेप लौखे कांग्रेस वर्कर्स सिंग की खुथांगदा स्टेट असिदा लैरिबा मियाम की जायफा थौरांगदा थंगाई फदना जंगबा मसाक सिंग खांगदोपा लोइनना स्टेट असि की मिपुम खुदिमक पाव फावदोकनबा होनबा वरेप लौखि आइरे मरगसिदा मणिपुरदा कोविड थेंगनबा सेंटर की अखनबा टीम ngasi थुंगलरगने मणिपुर कोविड-19 लाइचत संदोकपी सांग लाक्सिनबा ngamdana leiriba asida state health department की मतेंग पांगनबा सेंटर देगे अखनबा टीम अमा हयेंग मणिपुर दा थारक लगने हाइन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर न थोकेबा ऑफिस मेमोरेंडम अमना फोंगदोरकले ऑफिस मेमोरेंडम असि की मतुंगिना हयेंग स्टेट असida थुंगलगा दुर्बम फ्यूर कांगबु असि ROSFW की रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर एल आसानंदन लोसिंगने लोइनरा NCDC की डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर रामेश्वर अमदे कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोमिता सिंहल यावगने अखनबा टीम असना मणिपुर हौजिक चथरिबा कोविड टेस्ट तौबा जीनोम सीक्वेंसिंग कांटेक्ट ट्रेसिंग कंटेनमेंट ऑपरेशन अना लयेंग संगसिंग की फिबम वैक्सीनेशन एम्बुलेंस सर्विस अमदे मिसिबगी चांग वागलिबा असिगी अथुबा मतमदा खुमदे यंगसिनगने टीम मसिना नमित खुदिंगी नमिदांग पुंग 3 फावबगे मनुंगदा अखनबा रिपोर्ट सेमकुतना सेंट्रल गवर्नमेंट अमदे स्टेट गवर्नमेंट सिंग थागतकने मिहुत कांगबु असना मणिपुर थुंगलबा मतमदा मरि लेनबा डिपार्टमेंट खुदिंग मतम खैगे थबक थौरम सिंग मपुंग फाना मतेंग पांगनबा खंगलकले लोइनना मिहुत कांगबु असिगा लोइनना थबक तोमिनगदबा स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट की स्टाफ सिंगी TADA हेल्थ मिनिस्ट्री न पोतोकने आइरे चांदेल न परफॉर्मेंस ख्वाइदगी फजबा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होइरे तोगान तोगान ब सेक्टर मगा थमेरिंग थमलगा नीति आयोगना पीबा रैंकिंग द मणिपुर की चांदेल डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस ख्वाइदगी फजबा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होइरे CM बिरेन नुवाइबा फोंदोखरे तोगान तोगान ब क्रिटिकल सेक्टर मगा हेल्थ केयर एजुकेशन एग्रीकल्चर वाटर रिसोर्स फाइनेंशियल इंक्लूजन अमदे स्किल डेवलपमेंट की अमसुंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर द फिवम फगलकबा दु येंगलगा पीबा नीति आयोग की जून था के रैंकिंग द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट सामा तारानिथोय की मनुंगदा चांदेल डिस्ट्रिक्ट अख्वाइदगी परफॉर्मेंस फजबा डिस्ट्रिक्ट होइदना बकोक्ता लाखेबने नीति आयोग के जून था के रैंकिंग द झारखंड की सहीबंगंस अमदी पंजाब के फिरोजपुर मथंग सिनानी सुबा अहम सुबा रैंक द लाखेबने मणिपुर की खा नोंपोक थंगबा सिदाइद लेरिबा म्यांमार किलोमीटर चाम हेना सांगना ताइनर डिस्ट्रिक्ट असना फेब्रुआरी थागे रैंकिंग द कुथ्रा सुबर रैंक द लेरंबदगी जून थागे रैंकिंग द लेबा कसगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चाम तारा निथोगे मनुंगदा अहन रैंक द लाखेबनी हाइरे जून थागे रैंकिंग द बको कोइरबा डिस्ट्रिक्ट मंगा असे फेब्रुआरी थागे रैंकिंग द सोन थबा डिस्ट्रिक्ट ओइरबने अहम सुबर रैंक द लेरिबा फिरोजपुर अमदे फेब्रुआरी रैंकिंग द चाम सुकना तरे सुबद लेरंखे लोइना मरी सुबर रैंक द लेरिबा डौबरी न चाम सुकना अहम सुबा रैंक द लेरंखेबने मगा तरकपा अतोप पाउ अमतना सासिनबा एजेंट अमदि महि तंफम संग सिंगदगी सेक्शन बियो मणिपुर की मपान मही मसिन तंबगी मतंग कोविड-19 की पेंडेमिक लेबना ऑनलाइन प्रोसेस तौदम हईरोय अमदे ममा मपा सिंग सासिनबा एजेंट अमदि फेक इंस्टीट्यूशन की सेक्शन बियो आइन ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन एम सुना फोंदोरकले हिरमसी की मतंग DM कॉलेज कैंपस मनुंग लेबम हईरोय लुपसी के ऑफिस त पाउमी सिंग उनबा अमदा एमसु एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी वांगजम सनातोमा मिदैन आइ पुनसिलसी एकोय हाइबा कैंपस सिंग हिरम खुदिमुता पुन्ना चमिनबा आइबा लुपना वरेप लोमिनरे हिरम के अद पुन्ना चमिनबा जानरबसिंग अदुदि मणिपुर यूथ एंड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन महिसूर MYSOM बेंगलोर मणिपुर स्टूडेंट एसोसिएशन BMSS शिलोंग मणिपुर स्टूडेंट एसोसिएशन कोलकाता MASAK मणिपुर स्टूडेंट एसोसिएशन चंडीगढ़ MSAC ने मरुइन एजुकेशन सेक्टर द अकन बमियंग थंबग लोइना कल्चरल एक्सचेंज की थबक थौरंग क्या पाखत कने कोविड-19 पेंडेमिक मनुंग असिना पपांदा महि तमनिंग बसिना खुदोंग चादबा थेंगनदनबा ऑर्गेनाइजेशन सिंग असिना एडमिशन सेल अमम हांगने मपान तमनिंग बहिरोइसिंग की दमक पुनसिलसी अखोय हाइबा कैंपेन असिना अंगम मतेंग पांगने खोंथांग असि लौखटपगी मरमदे मरुइना मपान की महिरोइसिंग सिंग अदुदा चटपा यादबदगी ऑनलाइन द प्रोसेस तौबदा सासिनबा एजेंट क्या थोरपदगिने लोइनना महिलोइसिंग अदु फरिब्रा नत्रगना कमदौना हाइबदु खंगनबा अमदि लमदम असिगे महिलोइसिंग थेंगनगदबा खुदोंग चादबा अदुदगी कन्ननबा पुन्ना थबक तौमिनरकने
ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯔꯒ ꯂꯩꯍꯟꯕꯤꯌꯨ, ꯃꯁꯤꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯊ ꯑꯦꯟड ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯍꯤꯁꯨꯔ, ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ, शिलोंग मणिपुरी स्टूडेंट यूनियन, मणिपुर स्टूडेंट एसोसिएशन कोलकाता, मणिपुर स्टूडेंट एसोसिएशन चंडीगढ़ की थाउमी सिंह सुसार उयाखे। पेगासस के वाथोक थिजिनबिनब थारकिब पिटिशन सुप्रीम कोर्ट खनरगने। पेगासस आइन कौब सॉफ्टवेयर अमगे मतेंगना लैंगाक असिना लेबाक असिगी मरुइब मियोइसिंग के थबक थौरमसिंग कुमने यंगसिल्ले हाइबगे वाथोक अमा लाक्लिब असिगा मरी लैनना सीनियर जर्नलिस्ट एन रामना थारकिब पिटिशन अमा मथंगी चयोलद सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस एन.बी. रापाना लुचिंग पांच खनरगनी आयरे। एजेंसी फंग पाव मखाता फलीबदी जर्नलिस्ट राम वेटरन स्क्राइब सासी कुमार थारकिब पिटिशन अदो सीनियर एडवोकेट कपिल सिवाना कोर्ट लानखलखिबनी केस असी अथुब खननब तक्सिलखिबनी। लोइनना कोर्ट असिनसु मथंगी चौलद हियरिंग चथगनी हाइबगी थाजब पिरखे। हाइबा पिटिशन अदुना पल्लेबदी लैंगाक असिगी मरुइबा मियोइ केहागी मथक्ता लैंगाकना पेगासस सॉफ्टवेयर सिन अदुना यंगसिनबा अमदी कंस्ट्रक्शन पीबा पुनिंगे अनिंगबा पांबा फोंदोकपगी अयाब अदुबु नमथनब होनरे। सिन अदुना यंगसिनबा अमदी कॉन्स्टिट्यूशन पीबा पुनिंगे अनिंगबा पांबा फोंदोकपगी अयाब अदुबु नमथनब होनरे। थाउं असी याबा ngamloi अमदी फंडामेंटल राइट की आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ, 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अमदी 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइन ऑफ पर्सनल लिबर्टी बो खोंगोइनबने। लोइनना जर्नलिस्ट, डॉक्टर, लॉयर्स, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स अमदी ऑपोजिशन पॉलिटिशियन सिंगी मोबाइल फोन हैक तौदुना यंगसिनबा असे अचौब क्राइम अमनी हाइके। नागालमरोमदा पेगासस के वाथोक असी लैंगाक असिना थोगनबनी हाइबगी मराल सिरादुना चयोलसके। युमसगस नमित्त कांग्रेस पार्टी की लुचिंग राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमदी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लेबाक असिगे डेमोक्रेसी असिब भांगननब होनरे आइना फोंदोखरे। पानबजाबदी पेगासस हरब सॉफ्टवेयर असी इजराइल की NSO कौब कंपनी अमना लेबाक अदुगी लैंगाक की दमकत अखनन पुथोकपनी सॉफ्टवेयर असिगे मतेंगना इंडिया की मरुइबा लैंगाक के मयोक्ता लेबा मियोइ चहुं की मथक्ता लैंगाना सेनदुन लेरे हाइना इंटरनेशनल मीडिया क्याना रिपोर्ट तौरखिबने। अदुमनब कंपनी असिगे मैकैदगिदी सिरिबा मराल अदु युमपम याउदे हाइना सेंगदोखिबसु लैख्रे आइरे। सही अहुमदा पॉलिटिकल की मरमदगी मियोइ चनी कुंथ्रा सेखे गवर्नमेंट पॉलिटिकल की ओइबा मरम सिंगिदमक लिसिंगनी तरागा तरेट अमसुंग तरागा मपन की मरक्ता लैबाग असिगे मफम क्यादा जामलबा मियोइ चनी कुंथ्रा सेखे हाइना यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद रायना लेबाक पुनमित लोक सभा फोंदोखरे। पॉलिटिकल की मियाद सिंह असिद झारखंड निफुगा मपन, वेस्ट बेंगल कुनगा तरेट, बिहार कुन तरुक यावरे। लिसिंगनी तरागा तरेट पॉलिटिकल की मरम सिंगिदमक मियोइ कुन मरफुद्रा मपन सेखे। लिसिंगनी तरागा निपान जंखै मपन सेखी अदुगा लिसिंगनी तरागा मपन मियोइ हुंफुद्रा निथोइ सेखी आइना वहंग अमगी अइब पाखुमदा मिनिस्टरना आइके। लिसिंगनी तरागा तरेटगी लिसिंगनी तरागा मपन फाउबगी मरक्ता पॉलिटिकल की मियाद सिंह असिगी मनुदा कर्नाटकादा कुनगमरी, केरला अमसुंग महाराष्ट्रदा तरामंगा सेखी। लिसिंगनी तरागा निपान पॉलिटिकल की मियाद सिंह वेस्ट बेंगल तराहुमदोइ अमसुंग मथंग चाहिदसु तरागा हुमदोइ सेखी। लिसिंगनी तरागा तरेट झारखंड मियोइ निफुगा निथोइ सेखी। नागालमरोमदसु हौकिबा सही अहुमद कस्टडीदा सहुम निफुगा निपान सेखे। लैबाग असेदा लिसिंग अनि तरागा निपान तरागा मपन अमसुंग लिसिंग अनि कुनमाथोइ की मरक्ता पुलिस कस्टडी मनुंगदा मियोइ चहुम निफुगा निपान सेखे अमसुंग लिसिंग अमगा चामगा मरफुगा मपन ओटनाइखि हाइना होम मिनिस्ट्री लेबाग पुगनमित लोक सभादा फोंदोखरे। लिसिंग अनि कुनमाथोइदा पुलिसना फादुना थमलिंगैगी मनुंगदा पुलिस कस्टडीदा चामा सेखि अमसुंग चनी कुंथ्रागा तरुक ओटनाइखि हाइना नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एन SRC की इपाउ पलदना जूनियर होम मिनिस्टर नित्यानंद रायना हाइके। मरोमदा ngasi युमसगस नमित्त होम अफेयर्स मिनिस्ट्री राज्य सभादा नेशनल कैम्प रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB डाटा मतुंगिना लिसिंग अनि तरागा मपनदा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA की मखादा पुन्ना मियोइ लिसिंग अमगा चामपन निफुगा निपान फाके अमसुंग कुंथ्रागा मरी कन्विक्शन बिखि हाइना फोंदोखरे। जम्मू एंड कश्मीर लालौबा चाद्रुक कुंथ्रा आरके। जम्मू एंड कश्मीर में लिसिंगनी तरागा निपान की जुल लिसिंगनी कुनमतोइ फावदा सिक्योरिटी फोर्स इंगा कुथोंगनबा थौदोक जामरीदा पुन्ना लालौबा चाद्रुक कुंथ्रा आरके अमसुंग सिक्योरिटी पर्सन मरफुमंगा सेखी आइना मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय नंगसी राज्यसभा खानिख्रे। कांग्रेस की MP दिग्विजय सिंह पाखुम पीरद्र मिनिस्टर रायना नमखै वांगबदगी स्पॉन्सर तौरखिबा अमसुंग सौगलकपा लालौबसिंगी हिंसाना जम्मू एंड कश्मीर सौहनख्रे आइके। गवर्नमेंट
lalauba sing basung yadaba policy ama sathakre ama security average kan khana balai baki meukta lai basing meukta akan ballo chalaiba lalauba organization sing sing narak pasing chap chana thengna ba question ba machung thiba pasing officers sing kansin bagumba makal kya gi thorang sing lohkre aina minister Raina makatana aike Nagalamarом dasu suicide tawduna paramilitary force sing person sadruk marfu sige Home Affairs ke Minister of State Nityananda Raina ngasi jum sagi chanapita Rai Sabha da piba aiba pakumamada Hauhiba sahi tarukta paramilitary force sing person sadruk marfu suicide tawduna sikre aire Masih Central Armed Police Force CAPF amsung Assam Rifles na piba data matungin ane Hariba mata masih gimanungda accident sing amsung kutuk na basing gimaramdagi Sigiba person gi masing matang sin halising abaga sadret homboga mari amasung chong kolom dai ni aike Tripura da BSF Jawan masagi rifle na kapsin da tuna sijakre Aina Zadaba National Liberation Front of Tripura NLFT gi ambush amada border security force ke person ni Tripura da Sigiba gi nongan bada ngasi state adu gi Khawai district da BSF Jawan ama masage Service rifle aduna kapsin da tuna suicide tawduna sikri aina police officer amada phangdokre Laikidraba Jawan adugi maming Baburam Chaudhuri kawe BSF ki marfusuba battalion dagini masagi chahi nifuga mathoi sukre Rajasthan ki Jodhpur dagini haire District adugi Pahar Mura border outpost atopa ahum kaloinana Baburam Chaudhuri na santri tar tu leiringeda thautuga du thokibani maga laiminariba ahum adugi matungina Baburam na ayupung mangarom tabada mage service rifle aduna masamakta kapsin jakibani aike Opposition ki protest number oiduna parliament ki house animak azon tawkre Haujik chathariba parliament ki nongju mifamda ngasi lok sabha ki proceeding sing ado bill ani pass tawkrabi ki tungda opposition ki akanba protest sing number oiduna ahing sagul sendamit pawba azon tawkre masika chap manana rajya sabha so hayeng pawba azon tawkre lok sabha na nungtil pung ahumakai da amukhana phamba horakiba ka thunamak agriculture minister Narendra Singh Tomar na pukalakiba coconut development board Amendment Bill 2021 adu proceedings adu gi chair lokhiba Rajendra Agarwal lokatke adu manama opposition members singna Pegasus wothok amsung atai hiram kyam ki matang ta makhatana protest chatharaki charangna bamarak adu da agriculture minister Tomana legislation adu state kyada coconut farmers singda kana ba pigani arana bill adu pukhalake bill adu hatu na aba pibada opposition na yetpadagi debate tawna thuna mak pass tawke billadu hanara raisa sabada pass tawkrabane masigi mamangda house na commission for air quality management in national capital region and adjoining areas bill to 2021 ayaba pk environment minister Bhupender Jadhav na billadu pukhalakibane opposition members in the kholaw laudun adum laipadagi lok sabada anhanna adjournment sing tawke Amaramda Rajya Sabha ki proceedings su Pegasus scandal laumi sing law sing amsung pot chei mamal tang bagi matang da opposition party singna leptana protest tawrapati ayeng sagul sen phawba azon tawgre adumoinamak apikpa airport singbo haifet manung anjin ba amsung arapa mapam singda nongthaki lambi samna ba hiana pakthokana ba pandam thamleba Air Force Economic Regulatory Authority of India Amendment Bill 2021 adu upper house asina pass tawke Billasi Lok Sabha na hanana July 18 pass tawkrabane Bill adu voice vote da pass tawkiba matung thunamak proceedings ki chair lokhiba deputy chairman Harivansh Narayan Singh na house adu sagol singh ge upung taramathoi phawba azon tawke Govindas konthok jamna Amit Shah unakre Manipur Pradesh Congress Committee ge president gisu party da gisu amsong MLA oibada gisu tokraba tungda Bharatiya Janata Party BJP da yaukraba Govindas konthok jamna ngasi New Delhi da Union Home Minister Amit Shah unakre BJP da nawda yarukba amsong thajaba yapa misa kamba oriba Govindas konthok jumbo taramna ukpagulore na mikhalda BJP na absolute majority phangna bathaba paikalu aiba sintha Amit Shah na generaki aina thajaba yapa mafamdagi pauna aire Magbo BJP da jahon biba amsong taramna okpi bagi damak Govindas konthok jamna Amit Shah basungam khailitana thagarba pangdoke Amit Shah unabagi khongsat adu da BJP ki national spokesperson Sabin Patrasu loinake aire Makatarakpa atopa pau amadana luhongpam da braja tarakpada miwi taraga taruk sikhe Bangladesh ki Safain Wagons kauba nongsu thamba district ki Sibgans da second kerka ki manung da braja kyamrok hanna tarakibada ngasi luhongba party amada panbada miwi taraga taruk sikhe amasung luhongba toriba nupa ado sokle hana official sina pangdokre Lohong gator bana pi adudi mioi kangbu adugi manungda chawda bana karigamba asok apan amata thokpa laikhide aina town adugi
Government Administrator Sakib Al Rabina AFP da aike. Handa akan ba monsoon ki nongsin na Bangladesh da thina soke. Kano pok thang ba district Cox Bazar da sayul amadong kana surak padagi Rohingya refugee taru yaw na biwi kun seke. Khathang ba Asia ki lebak asida sahi kudengi berjata da biwi sa kya seke. Official oiba apun bamasing amagi matungin na lising ani taraga tarukta berjata bagi thautok jani henbada metha da supna ki nong makhakta da mi barfuni thoi seke. Ado atai siba kya di official over record tawkide ado modamak berjata basing dagi jam trabada biwi chomni fuga mapan seki an independent monitor aman aike. Wabagai high school su higher secondary ki thakta ongkat peo. COVID namaram oiduna sahi asigi oina bosim na lobak class 10 ki exam asi promotion pi ki pedage. Hana leramba higher secondary school singda mairoi tambat chaloi daba sigi yang lagal lengana. Ano high school kara higher secondary da apuret tawnar ba tawrang tawriba asida. Kaksing district ki wabagai de leiriba wabagai high school su johan bina palenga ke punung sing silagle. Ia masih kemari lenan ngasi school asigi campus da wabagai ki club taragum doi apan babodi oiriba CARD wabagai gram panchayat wabagai jila parishad amadi wabagai high school ke school management committee na punna sindu na pangthoki ba pamising unaba amada wabagai jila parishad member MJ Kumar na wabagai high school asi kumjali singabaga sapan kutraga mangata lingkat kiba ariba school am oibagi mathakta mahiroi mathik sana laire masigi mathakta campus classroom amade infrastructure su ningthina laire loinan school asigi akoibada tongan ba lenga ki edit amadi lana school nipan amasu laire loinan school asida karigumpa higher secondary wairabadi arong nomaikho lafu patera jauna kilometer kunki akoibada lairba mahiroi singda jauna kanaba pibangam gane amade higher secondary amu ono ontok padasu mahiroi jabri room school asida admission tarupa yabagi watok pasu laire Mahana makatan ai Manipur gi makha bekai de lairiba ariba hanasu higher secondary ki thakta pukalamba school ase mamang da sulenga ke school phagaran si mission da jahona na ba mari higher secondary ki thakta onthona na ba makai asom gi miyam na ban phawba tawton lenga ta tangna tuna lagle dimana du covid namaram oiduna hauki ba sahi arirom asida thabak ton thok tana lagle loina na hauki ba sahi anirom si covid 19 namaram oiduna lamda masege Semilon da chawna sokpa asina maram oiraga hianglam wabagai ki miyam na masa masu singbo athapa mamdal ek tamba thapda so chawna awaba mayok naribane maram asina handak education minister school khara upgrade tawna ba tharang toriba asida school asiba jahan bedna school asigi akoi badala hiba mairoi sina sahi khotenge higher secondary level ki mahimasin tamba da thengna ba khodong chada ba si ko khanbio children home da nupa masa ama siramle Marang police station na konba thamna pokpi de leiba Glory Children Home da leiba nupa masa amang asi mage pamung da siraga leiramle fresh na phangpa pauda leikitraba nupa masa adugi maming langam gai kamai sahi taraga taret apokpa leikitraba ke mangol kawi wangoi police station konba isok singphum tairen pokpi dagine wangasi agulakte haini yignar bada mak hibliba pamung da siraga leirambane kudak da Marang police station da paupi bidagi police na forensic science ki team da paupi bidagi forensic ki team ama laktun yangsilaba Lakholaga rims ki mok tanga si postmortem tawra ki mong ki miyo chingna sinakre aire pawasina hai laiki traban pamasa adu ki masin manau nupa ahum amadi nupi amaga ponna marine laiki traban pamasa adun halne maki apopa laiki traban batong maki hek maka manau nupa amaga children home adu da kumja lising ani tara manga tagi lerapane nupa masa adu ki mamana lembawri manau nupa amadi masal nupi adu pura ka mapam da laikre aire laiki traban pamasa adu marang thamna pokpi da leiba advanced public school da class tamle aire Exam thandabadagi suicide tawkhre Assam da COVID-19 case wangkhalakpadagi government high school leaving certificate ISSLC exam cancel tawna da pawari plawdagi exam asi thaba phangkhitraba nupimasa ama suicide tawkhre media reports ingi matuk inda Lakhimpur gi korsan majar kuri de leibi nupimasa adu authority singna board exam cancel tawkibaga suicide tawkibani aire local sina phongdorpagi matuk inda Rani Gogoi kaupi mairoi nupimasa adu Mai masin tabada thawai yaujai amasung exam adu thaduna chawna mai pakani haina thajake COVID-19 ki phibam namaram oiduna government na class 10 amasung class 12 ki exam sing cancel tawna ro warip laukiba aduda mai reni primasa asina wai kite bhagna class 10 ki final examination da mak yamna phangkani haina thajake ma haukiba thangju numit ki midang pung tar rom tabada suicide tawkibane ma ke apok pasu sahi khar ki mamang ta leikidra aina leikidra bi napi masa adu ki mamana phangdoke agri officer sel sabagi phakre APSC recruitment scam da equis weriba agriculture officer ama sales aram bagi tamak phakre jam sakaisan bit DSP amada dosingba vigilance and anti corruption ki team amana Darang district agriculture department ki agriculture development officer
ADO nupi ama mafam adugi lobby amadagi sel charingi da phakibane sel chapgi farba agri officer adugi mamik Joyiti Rekha Das kawe mak Dalgaon Agriculture Subdivision na konba Karu Petia da posting tapa officer ne mana National Agriculture Cooperative Marketing Federation NAFED yauna togan ba purchasing agency sing da make pothok sing jon bagi certificate pigani aina thajaba piraga Zainal Abedin koba lomi amadagi lupa lising taramanga launa na ba hona rambane officer asi Santipur leiba maki mai manakta gi fake District Agriculture Office ki source sing batungina Joyiti Rekha Das kawe Haukiba February the Agriculture Development Officer wena join tauke Mark District asida Sonitpur District ki transfer tawrake bane Directorate of Vigilance and Anti-Corruption Assam Rajam Sakai Sanabita Twitter post amada hai Corruption ki mayukta sathariba guide ki saruk moy nga si Directorate asika Timaman Agriculture Development Officer Karupetia Joyiti Rekha Das Tawmi amadagi lupa lising taramanga sarambadagi phage Magasam Public Service Commission APSA recruit scam dasu equis am wariba misakne Madagasida yamna nuwaitaba pau amada sahi ahungi napi masa ama ising data donat laikidre Impaliski Sagolmang Police Station konba Pokhau Terapur Dolai Thavi dam mayada sahi ahungrom da ngari pinapi masa ama irul toril da takibadagi irak na donat laikidraba napi masa adugi maming na kaisam tombi kawe mak Pokhau Terapur da leiba kaisam ama abung amadi thoi aniki masa rupeni aire Thaudogadung asi ayu pumapan makharum taba matamda Pokhau Terapur dam mayada jongge Mioising inching ba chatkiba atugi manakta sahi ahum da ngari pitombi amati atopa angang amaga chatkibada iril turel ki tolai thabi dam makhada ising da tadun irak nakibane hauji iril turel ising chawguna maram oiduna thiba pak phangkide laikai gi mioising Sagolmang Police amati State Disaster Response Team jawda thike dam gi ising khara thadok laba tungda nongtali pungbanga makhairum tabada laikidrabi angang adugi haksang phangki hari panbajapadi haukiban mit khani gi mamangda su Imphal turel gi KRLand Golapati mapada Imphal Turen da Paris Khan ko wami amusu ising tat irak na don sina phangki bane loina na mai Imphal Bengal da su sumnagi sahi manga dangari ba ngang ising da taki badagi thiba phangdan leiri hari arbe da content sing asiki mar oi ba pau khara asi ba pau tamjari ba mari local news YouTube channel amadi Facebook page asedagi yen biri popon ma patha ga sari channel asina tom da kanara bade subscribe tawi division subscribe tawi ro loina like and share tawi su kawi kan pramako amukan thaga sari